Hello mashaka nondo kamba namba na amkela swinene ka nongonoko wa hina wa Nkanelo Wa Gingirikani. Vito ra mina hi mina Mandla Gingirikani wa ka Mashafu. Ni keze swinene ku ya mtlha mina ngutile. Henisi humese album guys. Anzani kuma hard copy mara na yivona kona online, which is very good. You know, he also posted it on his YouTube channel. Tibaso maybe slava it tamela hands should I tamela hands it see. This is what I want. This is what I want to see in Tsonga music. Kuloku muna umesa album kuma hard copy yuma digital as well. Another thing if another create a YouTube channel. You see as a YouTube channel. Tingoma ta yena tinghena ka YouTube channel ya yena. I hope that this is kaida. Okay, monchumayela nyana. And you see, album yona yi bakahle nta endla review ya kahle man. Na n'wina channelani a endle interview letiwani. That before good that guys. No man, I'm gonna do a review in his album. It's called Love and War. It's a very nice album. Please go and look for it there. Kuna sound ya Mlindo nyana, kuna sound ya Dr. Thomas Chauke, kuna Hennessy lewo mtiva haku, you know, tingoma ta marhandzu telelani. I think it's almost 20 tracks, you know. I don't know why he did that. Hennessy zuma shikashisha umesa nsuka ka album linga hela levels. Actually na double disc. Yiko na lawani ile hansi levels Hennessy. Yeah, liwa. Na yona Hennessy levels. Double disc. Yeah. Okay. Antagu, I like what Hennessy is doing. What Hennessy is doing is what we call music business, guys. Munhu n'wana n'wana la ku risimu munhu vulavula na Vatsonga va ka hina. Loko endla risimu hambi ku ri risimu lera to fana to hatlisela to cina hi tona tiphatini leti khobeni letiya. Swichukelani swa hino, swichukelani swa hino, risimu to fana letiyani ma swi se cinisa xirhoko n'wanango, you know, risimu to taniyani a endleni mali hi tona. Cause risimu to tala loko to huma vanhu va ti teka va ti chela ka YouTube channel ta vona. Nte vanhu ne ya va endla mali hi tinsimu ta vanhu ne. Loko album yi huma ya artist va teka va toxa nde ka YouTube channel ya vona. If it took 50k views, you know how much is that? It's a lot of money. I don't think the artist makes that kind of money. Va kuma mali hi ti artist leta Xitsonga leti. So ningo ni babembele. Se la babem na gweta for vivo mina ku vula ka Maraj. Artist yin'wana na yin'wana a yi fanele va ri na YouTube channel ya yona. A swi bohi ku loko humesa album i nghenisa ka iTunes, Play Store, Google Play, via TuneCore or Deezer or Spotify, you know, or CD Baby. You can just start your own YouTube channel. If you look we humesa risimu ra wena, ri huma ka YouTube channel ya wena. Loko vanhu va ya vona risimu leriya kumbe va yingisela from your own channel. Rita fika la vanhu vo tala va ringiselaku i nga jahi sungule nga cha ku sungula YouTube channel guys. Look, if you don't know how to start a YouTube channel, I'm gonna put a video here. I'm gonna put a card here. You click somewhere here. I'm gonna put a link here, just here, and then you click it, and then I end the video. Ihlanganisa kuni ndla ku kombisa ku how to start a YouTube channel. But it's so easy. Loko irna Gmail sula ku wena YouTube ina yona. Lexi laveka ku yi activate. So nta kombisa la ka video lenga ta endla ku endlisa ku yini. Cause swa nyangatsa kumbe nta ku swa nivava hayi ku swa nyangatsa ma swa nivava ku vona tinkambi ta Xitsonga. Ngopfu lava va endlaku xigaza dance leto hatlisela to cina leta to fana ta va Russian Army. Va DJ Slicker. Ku duma DJ Slicker YouTube leyi hinkwayo mara DJ Slicker kuma yini ka tinsimu leti ti nga ku trending like a YouTube. A nga kumi nchumu. Because vanhu lava va nga na YouTube va teka tinsimu ta vona
va ti hoxetela laha va dya mali hi vona va tele ngopfu ende YouTube ya hakela ya va hakela vanhu lava so ni ba bembele ni nge tinkambi ta ka hi know nkarhi wun'wana a swi bohi ku yimela ku hi humesa album ku album tu nga ri ya ku durhela loko humesa single yaliya create a YouTube channel ya wena ni vona DJ Selzo as well i create YouTube swi kahle leswi ni swi lavaka leswi ni subscribe ka channel ya yena ni ta yi hoxa la ya DJ Selzo kuna mi subscribe ka yena na hini si ni ta yi hoxa la ku mi subscribe ka hini si ni vona na mapele na channel ta yi hoxa na yona la mi subscribe ka mapele channel ku loko vanhu lava humesa tinsimu va ti chela ka YouTube ta vona hi nga yimeli ku na channel ya Mandla Gingirikani nga ta fika yi promote music a yi promote music vanhu lava va le ku dyeka timali so ni pa bembela ni kombela mi ndla YouTube channel ti artist a hi pfukeni loko mi nga swi koti vutshani lava va nga kusuhi na vona va mpfuneta mi kota ku endla ti-YouTube mi dya mali hi ti-YouTube channel ta n'wina ma swi twisisa moskeni mali ya ta hi mi dya mali hi music wa n'wina cause van'wani vo endla risimu ivi va ri senda ka WhatsApp ri trenda ka WhatsApp se ri nghena ka YouTube ivi ri ku 40,000 views 100,000 views munhu a nga endla risimu leri kuma mali munhu nothing zich a nga za rambiwa ta ku hayi ndlela ku ni hatla ni duma i nga ndlela ku hatli duma maka hina music business and as boy music u yisa ka va ku endle album se ya ka Samro so swa laveka mara indlela yin'wana ku kota ku kuma mali ku loko vo tshika va ri tlangini moyeni i kota ku kuma mali hi ta vulavula hi swona siku rin'wana mara loko i ri na risimu hambi ku ri rin'we ri chele ka YouTube ya wena vanhu va ta ri kuma ka wena va ri kuma loko yi fika 10,000 views va ta ze va subscribe i dzumi ku posta tinsimu ta wena a ni vanhu va xigaza dance like electro leta to hatisela va release every month so it makes sense you know create your own YouTube channels guys because indlela yin'wana ku i kota ku kuma mali yona hi risimu ra wena leri i nga ri endla i nga ri tirhela ku va handle ka swona i nga hoxa tinsimu ta wena ka iTunes ku fana yini si a nga chela ka iTunes kumbexani Google Play I think a ni swi tivi ku tirhisa platform yini mara mina ni tiva TuneCore loko u subscribe ka TuneCore i hoxa music ka TuneCore ivi TuneCore yona i distributor music lowa ka switolo leswi swa online ku nga iTunes, Google Play, Deezer, CD Baby, Amazon, all those online streaming services, they are there for you guys, and it's cheap. Okay, maybe it's not cheap. The cheapest thing to do is to put your music on YouTube. YouTube can pay you for your music if you forget the hits to Nkarhi. So, loko ila ku hoxa ka leswa swa ti online store ta TuneCore na va iTunes swi lava mali leswiya a ri nghenisiwi mahala laha ka YouTube kho ri nghenisiwa ku mahala ka TuneCore na va lawa hakela loko the last time I checked I think swi ya hi rent ku yi tirha njhani mara plus minus 700 rand for a single song lowu nga hembi then mara the cheapest one ku hoxa album if you put like 12 tracks or 20 tracks or 18 tracks depending on your album they charge you per album and then you put your music there you pay plus minus 1 point something 1.3 1.4 ku va hoxa album yi helerini ka YouTube ka online stores so to distributor la kona va kota ku ti download kona loko mina download risimu ra wena from iTunes Google Play Amazon you get paid ku va na mali ku ke risimu ra dura 5 rand kumbe 6 rand kumbe 10 rand leyi ya ka wena loko na download indlela ya ku endla mali a swi bohi mi yimela ku va ta tlanga moyeni ka radio station yo karhi swa radio swa tirha mara masiku lamawani swilo swi cincini va ka hina ku tirha online ni ta mi byela siku rin'wana mo ni mi byela ni ta ku byela Lazaro a ni chavi ku ta fuma mina ni lava swona ku fuma hi karhele hina ku karhatiwa la kahle so a ni vulavula hi swona ku create your own YouTube channels guys a hi tlharamukeni hi karhele ku munhu a teka album ya munhu a nga chapela that's piracy. I did a video ka channel ya mehe leyi n'wana ya Gingirikani media na wena ta yi veka laha me vona ku loko ni vulavula hi piracy ya masiku lama it's called digital piracy loko munhu a teka album ya wena ya ku huma a yi chela ka a yi damba hinkwayo ka YouTube ya yena ti famba ti trenda ti ku 40,000 views we tsaka ku ti views le henhla mara how much are you getting
ni vona va kha celebrate boti ready sweswiwani where is the most downloaded Xitsonga music eka nkarhi wa sweswiwani. Even with the question i kume mali muni boti ready from those downloads that ti nga humela ka Facebook. I think na Facebook website leyi allow ku vanhu va ku download the music la phela boti ready sweswiwani a fana a kume mali yo tala hi music wa yena wa swi mara kuma ku munhu of ka a veka risimu nje a nga a ri themendela kumbexani hi ta ku at least vulavule hi risimu wa swi ku ri fa ri dampiwa laha vanhu va download the way at least loko ku kela ku ndlela swa pfumeleriwa leswaku u hoxa risimu ne mara ri themendeli a va ri themendeli a va vulavuli nchumu a va ri critic. They don't do anything, they just put the song quiet vanhu va download ntsena vele vanhu vo tala lava nga ka YouTube and va tele vanhu ka YouTube va lava music and vo tala van'wana a hi Vatsonga lava rhandzaka music wa Xitsonga ka online. Mi swi vona ka Nkanelo Wa Gingirikani vanhu lava langutaka Nkanelo Wa Gingirikani vo tala a hi Vatsonga mara va rhandza music wa Xitsonga. That's why minkarhi yin'wana mi kuma ku ni vulavula na hi xilungu ni nghenisa xilungunyana van'wana va rilarile va ku he ni karhele xilungu. Ku na vanhu lava va nga riki Vatsonga ku fana na Phemelo Mpete na van'wana lava nga kona la ka YouTube na valungu va hi vona kusuka Germany kusuka America, Saudi Arabia va tele vanhu lava hi vonaka from all over the world. That's why YouTube is a global platform. It's not a regional station. I radio station Vatsonga liwa. Hi le ka YouTube is a global platform. Your music can go far. So hi karhele ku vanhu va teka tinsimu ta vanhu va ti hoxa ka YouTube ta vona i va kuma timali to tala mara ti-artist letiyani va nga kumi share. Se ni nge va ka hina a hi tlharamukeni hi ndla YouTube ta hina loko Henisisha swi humese album ya yena Love and War i hoxe ka YouTube ya yena and i copyrightini hikuva a hi hoxe ka streaming service. Wa swi twisisa yena nga endla ku ri yi kota ku tlanga tlanga ti-ad laha loko ku tlanga ti-ad yi gina yi n'wi hakela YouTube plus leta ti nga ku downloadiwe se endla mali hi ndlela leyi kota ku hanya. I mean swi pfuna yini ku munhu a humesa ti-single every month mara nga kumi nchumu va ku i dume ngopfu a ni swi tivi who's the famous guy na va ku i dume ngopfu misa mara mali a nga le ku kumeni ka mali hikuva vanhu va le ku ndleka yini va dya mali hi tinsimu ta vanhu van'wana. They're not artists, they're just YouTubers who just dump music and then vanhu va download kona kumbe va ti streama kona ivi va kuma timali vona vanhu lava. It's an awareness. Na swi tiva ku ni ta zondziwa ngopfu mhaka ya video liwa mara ni mi rhandza ngopfu ti-artist ta ka hina a swi ni tsakisi ku va ni vona artist kha ku ya hi boti Gingirikani hi kombela mi hi tatisa mali ya petrol veri me boti Gingirikani ni kha ku hayi guys mi swi va boti ni kombela mi swi tshikela boti happy na boti ready mina hi mina legere Gingirikani Mandla all those you can call me all those other names so boti Gingirikani hayi ni call me sika mi nga ni nghenisi ka tona. Okay, before ni famba na vulavula hi mhaka ti-CD ku endla ti-CD ku swa ha ri relevant na ni twi nga ri maybe swa ha ri relevant a ni swi tivi ku nga yi huma njhani because na swi twisisa ku why vanhu va endla ti-CD va endlela ku na vanhu lava kumaku i vanhu vakulu a va swi koti ku tirhisa internet va kota ku tirhisa CD va lava hard copy yinene. Se ni ta ku loko khi hi endla ti-CD letiya a hi ndleleni CD hi hleketelela mhaka ya YouTube hi ndla mhaka ya online ku nga online stores because kuna vanhu lava kumaku va lava music wa artist yo karhi mara because music wa yena u kona online vanhu va koti ku kuma. That's why kumaku they are forced to share the music on WhatsApps because these people are living here on the cell phones. They're always here. We are talking about the market is on the cell phone, so it's easy to get someone's album when it's online. You can just download it, you can just buy it. These people have subscription taka iTunes, they are buying other music. Why can't they buy Xitsonga music? They should. So it's upon you artists to actually make your music available to online stores. You're going to kota ku endla mali. Music au kona online as much as come to CD. Mara me gwana ka mina jet CD uyelele Nkarhi. It's old style. Shifana the DVD. Maskoma the DVD asha ri kona man. Na ti laptop ta maskoma ta kuma tirha hava ndhawu yo chela CD. So I hleketeni mhaka leyi ya CD ku ri ya relevant na loko ri ke mi twingari ya relevant endla CD then mi endla online ku vanhu va kota ku kuma tinsimu ta n'wina swa vava hi kuma ku i lava risimu ra munhu mara ta ri kuma kwini
So boys, you go, come like send a sim ka WhatsApp. And that's piracy because I'll shaban. Vele kuna vanhu vele vandla ku piracy so you WhatsApp is another stream ya piracy. YouTube is also another stream ya piracy. Facebook doing the same thing. You people just put links on Facebook and then you download someone's song there. Like how do you feel? Because man botala la baba mukuma ku batlanga simran ninga vutsa man maybe hila ku sasha met mukuma ku simler vanhu va rhandza ngopfu ne munhu le ku nweka Jack Daniels lawan ni la ku swa me vele ku timela ku tiphineni a nga xavangi ri swa meta a nga xavangi I kume hi WhatsApp mara ile ku tiphineni ile ku nweka Jack Daniels munhu la a nga ku n'wi tsakiseni a nga le ku benefiteni artist a hi benefit ku no ti Jack Daniels ku tsakiwa nje ti artist ka hlupheka la handle. No guys, please do something guys, make your music available online. Make CDs, yes, fine, because you think it's still relevant. But endlani na kuri music ongo no wako na ka YouTube na. Kuwa kuri YouTube account ya we as an artist. Nga kuri YouTube account ya munu. Kumshani masko maveri kuna team Shiriman you na YouTube as well. You know, even a pen manga na YouTube. You know, which other artists have YouTube? Kastonga. Mr. Post has a YouTube channel, but I you know. Because look, my album, the same time artist Lia at Fenty Vetiva, look, Vagunam Taya Huma, 2 months like YouTube, ya artist Lia. After eliminating Makalia, go and Vateka or Shataka to YouTube Tavon. After eliminating Makalia, go and share music lower, Kawata, because Kawata, the artist doesn't benefit, you know. So, not to maybe a just sitting hearing, just like a DVD. But when talk to DVD, like DVD guys, no, I don't know what can we do. When on your phone in guys, go and get the market is on the phone here, like they're here on the phone. So please go and find these people. They're on the phone. I mean, I'm giving you guys free marketing strategies, for free. Please do something about this. Put your music on the YouTube channel and also put it on online streaming. That's one. In a long time stanchicha ntanda video ya ku vulavula hi ku how can artists make mula the end okay le gare mina eka doors tsele kile nyora ana vulavula sweswo you see album yeta yivona yi kahle ni ngisele nyana sitsongo la ku tshamela hansi ni twa kahle ni hlela loko nga bangi ta vula loko bili itavula ningikombe nganzondi animangona wasiteka personal leswa we just it's a critique. We look at the good things, we look at the bad things, and also look at the things that we took from other people and then how it sounds, you know. Ilesho in Saxon ngezume kitemendela munhu Nkarhi ngwa kuma ngantlang swona ame ashikona sweswo ngisikuthi I'm not a puppet here. Nkhizo ngova ka yena nkhizo ko kwa mina ngitini ka Nkanelo Wa Gingirikani. Hey look me vonani ba xikipa lexo I rina live la wala. It was nice, man. I had a live video. I'll also put a link here as well if you want to watch that live video. It was nice. First time I did a live video. So it was a nice time. Was enjoying. Nobody Nkarhi so famba. So nkizino again. I guess that's really nyora. Go make it. Salute. 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 Mga titimel.